Ima ona jedna stara, mama bi reci, kad pečeš nešto, peci se s tim. Kad kuhaš nešto, kuhaj se s tim. A uz to još, kad čovjek ljubav da za to kuhanje, onda stvarno to mora da bude kako treba. Čuvena sarajevska majstorica u pravljenju baklave ljubav prema tradicionalnoj kuhinji njeguje od malena. Svoja umjeća učila je od mame i do dan danas nije odstupila od recepata koji su u njenoj porodici više od 200 godina. I onda sam ja krenula sa jednim zaboravljenim starim receptom koji je još moja pranana kuhala. To je bila poznata Ašče Kaduna Zubejda Hanma Abadžić, udala se za Harb. Kada je ostala bez posla, uz kuhanje za svoju porodicu i prijatelje, odlučila je da i turistima koji dolaze u naš grad ponudi pravo bosansko slatko. A mi u Bosni imamo tako fantastičnu hranu, tako zdravu hranu. I to slatko je zdravo. Jer ak da se ne kuha 10 minuta da probi, ak da se kuha nekoliko sati. Baklava se peče nekoliko sati, a ne pola sata, sat i pol. Mislim, sve to ima, u nas se sve to isušuje, ne smije biti tamno, a mora biti pečeno. Sačuvati stare recepte od zaborava i podučiti mlade pravoj bosanskoj kuhinji za gospođu Bedriju postala je zadaća. Kad ugledam da piše bosanska baklava, koja je, čak ima i pistacije, koja je na ulju, koja je, pečena, unutra bijela, naokolo pečena, onda stvarno se mora malo povesti računa o našoj tradiciji i o našem kuhanju. Bosanska kuhinja poznaje samo 3 vrste baklave. To je ova klasična narom baklava, što je ja zovem sarajevska, bosanska naša baklava, koja mora imati tirt. Ne može baklava bez tirta. To je sevdiđan baklava, to je kajmak baklava. I nije kajmak baklava džandar. Kako kažu džandar, divite to, divit baklava. Nego je to, isto se razviju jufke, a između se fil stavi, odozgo se razviju, stave se jufke, peče se, zalije se i to je jedna prekrasna baklava. I naravno, džandar baklava, za koju se kaže da je baklava nad baklavama, porijeklom je Sarajka i gotovo je zaboravljena zbog vremena koje je potrebno da bi se napravila. Razvije se jufka, smota se na oklagiju, debelu. Na toj oklagiji se ona nabora i stavlja se, i skida se i stavlja se na manju, na malkice manju oklagiju. I onda se ona suši otprilike 26 sata, pa se skida sa te oklagije, reže se i skida, a onda se tek suši 4-5 dana, može i više, zavisi od vremena. Onda se ona peče i zaljeva se agdom i pravi se fil. Fil se pravi od slatkog kajmaka mladog, znači onog kajmaka finog, mladog kajmaka i orah ili badem. I pošto se desilo, pošto i puno naroda voli, pogotovo sad kad Arapi dolaze, oni vole i lješnik, onda sam ja uvela i lješnik. Inače nije bila nikad s lješnikom, da znate. Iako našu kuhinju prečesto vežu za Tursku, činjenica je da svi oni koji su ikad bili u Turskoj i probale njihova jela, znaju koliko se razlikuju od bosanskih. Mi smo prilagodili sve što je viđeno, prilagođeno je našem podneblju, našem kuhanju, tako da ne mogu nas vezati uopće sa Turskom, jer ukus je drugi, može samo izgled da bude. Turska i dole, taj južni dio, je pistacija. Naš orah je drugačiji nego orah iz Azije. Kod nas se najviše koristi orah i badem, jer badem nam raste kod nas, tako i orah. Poznato je da se u svim našim krajevima baklave prave za vrijeme praznika, prilikom rođenja ili različitih proslava, jer naš narod oduvijek se volio počastiti i proslaviti lijepe događaje. Meni malo smeta što vežu baklavu samo za muslimane. To mi smeta. Baklava se pravi ovdje, sve konfesije pravi. Nema veze ko je i šta je. Onaj ko zna napraviti i onaj ko ima novca.
Bedrija je odlučila da njene baklave malo pomalo dospiju na sve strane svijeta. Sve svoje znanje prenijela je na sina koji je, bez obzira na fakultetsku diplomu, odlučio prestati tražiti posao i prihvatiti se porodične tradicije. Samo jufka je trebalo otprilike oko 1000 jufki. To znamo na osnovu toga zato što smo ja i mama razvijali, ja sam počinio, mama je završavala. Između 950 i 1050 jufki je, to mogu reći na osnovu broja dana i broja jufki dnevno koliko sam radio. Nakon toga sam preuzmo i druge stvari, usavršavao da naučim. Vehid, kao i mama, radi sve ručno i uživa u ovom majstorstvu koje mu je postalo ljubav. Meni u ovom svemu, na što sam ja najviše ponosan, pored samog proizvoda za koji smo vrlo ponosni, ono što radimo i pravimo, je ta tradicija. Tradicija gdje smo se mi povezali sa našim autentičnim proizvodom, da mogu reći Đandar baklavom ovdje za ovu regiju, do te tradicije koja se naslanja i koja je sakrivena u svim drugim oblastima osim kuhinarstva, mogu reći, i bez obzira što svi ljudi na sva usta pričaju o sevdalinci i sve, ona je vrlo iza pultova, da kažem, u svim radnjama gdje se pušta muzika. Ali to nije slučaj sa baklava dućanom. Ovdje ćete isključivo čuti sevdalinku, pojesti domaće slatko, čuti priču koja govori o našoj tradiciji i uživati u ambijentu koji je u potpunosti bosanski.